Ladies and gentlemen, welcome to Serbia, welcome to Belgrade, welcome to the Women's World Championship Serbia 2013 Final Tournament Draw. Dame i gospodo, dobar dan, dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd i naravno dobrodošli na žreb za svetsko prvenstvo za žene Srbija 2013. My name is Dušica Spasić and today I will guide you through the draw for the 21st Women's Handball Championship. Dakle, ja sam Dušica Spasić i danas ću vas voditi kroz žreb za svetsko prvenstvo. In exactly 172 days, from the 6th to 22nd December 2013, in Belgrade, Novi Sad, Niš and Zrenjanin, Serbia will host the 24 best handball nations of the world. Za tačno 172 dana, od 6. do 22. decembra 2013. u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zrenjaninu ugostit ćemo 24 najbolje ekipe sveta. Before giving you the details of the draw, I would like to ask the president of Serbian Handball Federation, Mr. Velimir Marjanović, to join me and to welcome you. I pre nego što iznesemo detalje žreba, zamolila bih predsjednika Rukometnog saveza Srbije, gospodina Velimira Marjanovića, da mi se pridruži i naravno da vam poželi dobrodošlicu. Ladies and gentlemen, dear handball friends, dear minister, welcome to Belgrade, welcome to Serbia on the final tournament for World Championship in December 2013 in Serbia. This draw is starting to last phase for the preparation for the World Championship, and also with this draw starting a race for the first place. But first place must be reserved for handball, for the fair play and for the friendship. Good luck for everyone. Special regards for the president of the International Handball Federation, Dr. Hasan Mustafa. Special thanks for the chairman of Competition Commission, Mr. Leon Kalin, and thank you. Dame i gospodo, dragi rukometni prijatelji, dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u Beograd na žreb za svetsko žensko rukometno prvenstvo. Ovo žensko svetsko rukometno prvenstvo ovim žrebom počinje završnu fazu priprema za najveći svetski sportski događaj u tom trenutku u svetu. Takođe ovim žrebom počinje i trka za prvo mesto, ali prvo mesto mora biti rezervisano za rukomet, za fair play i za prijateljstvo. Puno sreće svima, a posebni pozdravi predsjedniku Rukometne svetske federacije dr. Hasanu Mustafu, posebno hvala predsjedniku takmičarske komisije gospodinu Leonu Kalinu i puno sreće svima. Hvala vam. Thank you, Mr. Marjanović. Gospodine Marjanoviću, hvala. And now I would like to ask the sports minister of Serbia, Alisa Marić, to join me on the stage for her welcome words. Sada pozivam ministarku omladine i sporta Republike Srbije, gospođu Alisu Marić, da vam se obrati. Dragi sportski prijatelji, rukomet je jedan od onih sportova koji rado zaokuplja pažnju naše sportske javnosti. Tako je bilo prošle godine kada smo organizovali dva velika takmičenja, prvenstva Starog kontinenta za žene i muškarce. U 2013. godini idemo korak dalje. Dear handball friends, handball is one of the favorite sports that occupy the attention of our sports community. Last year, we organized two big events, the championships of the old continent for women and men. In 2013, we are making one step forward. U decembru Srbija će biti centar svetskog rukometa, a ugostit ćemo onu lepšu stranu ovog sporta. U okviru 21. svetskog prvenstva najbolje rukometašice sveta iz 24 zemlje prikazat će svoje veštine u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu i Nišu. In December, Serbia will be the center of the handball world. The best women's players from the world, from 24 countries, will display their skills in Belgrade, Novi Sad, Niš and Zrenjanin. U Srbiji deluje 350 rukometnih klubova sa više od 15.000 članova. Vrhunskim rezultatima uvek težimo, ali i ovi podaci pokazuju zašto sebe smatramo rukometnom velesilom. In Serbia, we have more than 350 handball teams.
Zahvaljujem se predstavnicima Svetske rukometne federacije na novom i, uverena sam, zasluženom poverenju. Našim budućim gošćama poručujemo da su više nego dobrodošle, a od žreba očekujemo samo jedno, najjednostavniji put do finala za našu žensku reprezentaciju Srbije. I would like to thank International Handball Federation on a new and, I am sure, deserved trust in us. To our future guest stars, we would like to say that they are more than welcome. To the national team of Serbia, we wish luck on the draw and the easiest path to the final round. Good luck. Thank you, Mrs. Maric. Hvala, gospođo Maric. Mr. Leon Kalin, the president of the EHF Commission of Organizing and Competition, likes to wish you welcome on the draw and will give you the technical information about the draw. Gospodin Leon Kalin, predsjednik takmičarske komisije IHF-a, će vas sada pozdraviti i upoznaće vas naravno sa tehničkim informacijama oko žreba. Dušica, hvala. I will speak in English and then I will translate and we will do some nice draw for this very important event in handball. Znači, govorit ću na engleskom, malo ću pokušati prevoditi, sve u cilju da napravimo jedan krasan event za uvod u svjetsko prvenstvo. I would like to express thanks from the president of International Handball Federation, Dr. Hasan Mustafa, and myself to our dear friends from Handball Federation of Serbia, especially Mr. Marjanovic, the president, and Secretary General Božo, to really organize this preparation for the World Championship in a highly professional way. Znači, u ime predsjednika Svetske rukometne federacije dr. Hasana Mustafa želio bih se posebno zahvaliti predsjedniku Rukometnog saveza Srbije, gospodinu Marjanoviću i generalnom sekretaru Boži Đurkoviću za izuzetnu pripremu. Normalno, tu postoji jedna ogromna grupa ljudi koji vas prate i koji odrađuju to na nekom operativnom nivou. To go back to the history, in 2010, in the council meeting in Herzogenaurach, in the seat of Adidas, there were two competitors for the World Championship women in 2013, South Korea and Serbia, and the council decided to award this honor and this big obligation to our dear friends and our dear family members, Handball Federation of Serbia. Znači, 2010. na sastanku predsjedništva IHF-a u Herzogenaurachu na središtu Adidasa odlučeno je da između Južne Koreje i Srbije Svetska rukometna federacija povjeri to Rukometnom savezu Srbije. We have finalized the qualifications for these World Championships last weekend. The last qualifications were done in Europe and in Pan America, in Dominican Republic. And finally, we have all participants for this World Championship. Znači, prošli vikend smo završili sa kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo sa strane Europe i sa strane Južne i Severne Amerike, koje je bilo za Ameriku u Dominikanskoj republiki i sada smo u suštini spremni, imamo svih 24 učesnika. We took this opportunity also in these days to visit all the cities and to meet all the people of the local organizing committees in the cities of Niš, Novi Sad, Zrenjanin, and we will finalize this today also in Belgrade with my dear friend Patrick Stup, Managing Director of the competition in the International Handball Federation, and our partners, UFA Sports from the part of
the company who has TV rights. And I must say that we are really, really happy about the stage of the preparation and about the quality of the people that are in the cities serving this great project. U posljednjih 3 dana smo obišli sve gradove koji će biti domaćini, znači Niš, Novi Sad, Zrenjanin i danas završavamo i sa Beogradom. U prisustvu mog dragog saradnika Patrika Štruba, koji je direktor za takmičenja u Svjetskoj rukometnoj organizaciji, i sa našim partnerom MUFA Sport Media, koji ima prava, TV prava za sva svjetska takmičenja. Let's slowly go to the procedure. So, in general, we have placed 6 spots on the table with the pot with the definition of the groups. We have placed the national federations according with the regulations of International Handball Federation, according with the placement in the last World Championship, Continental Championships. And let me define the participating teams in each pot. Znači, sve je spremno, postavili smo ekipe u ove posude za žreb i normalno uz poštovanje regulative koja je za pozicioniranje pojedinih reprezentacija u pojedine grupe. We will start with the pot number 6. That is the pot where Dominican Republic, Paraguay, Algeria, and Australia are. Then we will continue with pot 5 with Tunisia, Japan, Argentina, and Ivory Coast. We will go to pot 4 with Korea, Spain, Czech Republic, and China. Then we will continue with pot number 2 with Netherlands, Brazil, Germany, Poland. Then with pot 1, Norway, Montenegro, Hungary, and Denmark. And then, according with the IHF regulations, the national team of Serbia will have the right to choose in which group they will play. Znači, ako na kratko rezimiram, počet ćemo sa grupom 6 u kojoj su Dominikanska republika, Paragvaj, Alžirija i Australija. Dalje sa grupom 5 Tunizija, obala Slonovače, Japan i Argentina. Onda će biti grupa 4 Koreja, Španija, Češka republika i Kina. Nastavimo sa grupom 2, znači Nizozemska, Brazil, Njemačka i Poljska. Sa grupom 1 Norveška, Crna Gora, Mađarska i Danska. I onda će stručni štab rukometne reprezentacije Srbije imati pravo da odluči u kojoj grupi će igrati Srbija na osnovu pravilnika koji postoji u Svjetskoj rukometnoj organizaciji. I onda na kraju ćemo izžrebati još preostale 3 ekipe koje su u grupi 3, znači Angola, Francuska i Rumunjska. I na kraju će nam predsjednik organizacionog odbora, odnosno direktor organizacije, gospodin Boža Đurković, saopštiti u kojem gradu će igrati Srbija. Dušica? And Mr. Leon Kalin will not be alone here on the stage. Naravno, neće biti sam gospodin Kalin ovdje na bini. 2 lovely ladies will help him in the first part of the draw from the row 6, 5 and 4. Dakle, 2 dame će mu pomagati u ovom prvom izvlačenju iz posuda 6, 5 i 4. Ladies and gentlemen, please welcome Miss Jelena Erić and Miss Sanja Damjanović. Dame i gospodo, gospođica Jelena Erić i gospođica Sanja Damjanović.
So first I will ask something to Jelena. Naravno, prvo ćemo nešto pitati Jelenu. Jelena, since you announced that this World Championship in December will be your farewell to the national team of Serbia, is your desire and motivation to complete your representative career by winning a medal? So Jelena, s obzirom da si najavila da će svetsko prvenstvo u decembru biti i tvoj oproštaj od državnog tima, kolika će biti sama želja i motiv da reprezentativnu karijeru okončaš osvajanjem jedne od medalja? Želje i motiva imam zaista na pretek kada je u pitanju državni tim, a pogotovo sada kada se opraštam od reprezentacije. Bilo bi zaista lepo kada bi na najbolji mogući način završila karijeru osvajanjem medalje na svetskom prvenstvu. I have a strong desire and motivation, especially now, since I will play for the last time for the national team. It would be really nice to finish handball career in the best possible way with a medal at the World Championship. Hvala, Jelena. Thank you, Jelena. Sanja? So, as the best left back in Europe from the last big competition in Serbia, you're the best person who can answer this question. How much is Serbia closer to the medal at the World Championship after winning 4th place on the Euro 2012? Sanja, kao najbolji levi bek Evrope sa prošlog velikog takmičenja u Srbiji, prava si osoba koja može da da odgovor na pitanje koliko je Srbija bliže medalji na svetskom prvenstvu posle osvajanja 4. mesta na Euro 2012. Pa, realno gledajući, mislim da je Srbija bliže osvajanju jedne od medalje. Pre svega, iskusniji smo za jedno veliko takmičenje u svojoj zemlji, pred svojim navijačima. To je ogromna prednost u odnosu na druge reprezentacije i nadam se da ćemo ove godine otići korak više i osvojiti jednu od medalja. I think that Serbia is closer to win a medal this year because we already have experience on one big competition in our country. And in front of our fans. This is a big advantage over the other teams, and I hope that this year we will now to fully take the advantage and win the medal. Okay. Thank you. Gospodin Kalin, Sanja, Mr. Kalin. Tu ćeš biti kod mene. Okay, let's start with the draw. Jelena, can you give me one ball, please? So we start with the row 6. The first team from the row 6 is Paraguay. Počinjemo dakle sa grupom 6. Prva zemlja u posudi 6 je Paragvaj. Hvala. Paraguay goes in group C. Paragvaj, dakle, ide u grupu C. Jelena, molim drugu. Hvala. Second team of the row 6 is drugi tim 6. grupe. Australia. Australija. Sanja, ja. Hvala, Sanja. Australia goes in group D. Australija, dakle, ide u grupu D. Jelena, molim. Hvala. The third team of row 6 is treći tim. Algeria. 6. grupe. Alžir. Molim. Hvala. Algeria goes in group B. I ide u grupu B. And the last team, please. Thank you. Dominican Republic. Dominikanska republika, dakle, posljednja zemlja u 6. grupi. So, Dominican Republic goes in group A. Ide u grupu A. Okay, we prepare other ABCDs for the next step of the draw. Dakle, sledi izvlačenje posude broj 5. So, if we
if we see in the Group C, Dominican Republic in Group A, Algeria in Group B, Paraguay in Group C, and Australia in Group D. So we go to the row 5 with the teams Tunisia, Ivory Coast, Japan, and Argentina. Jelena, molim. Voilà. The first team in row 5 Prvi tim u petom redu is Tunisia. je Tunis. Tunisia goes in. Tunisia goes in Group D. Tunis igra u grupi D. Jelena, molim. Voilà. The second team of row 5 is Argentina. Argentina, druga zemlja petog reda. Argentina ide u Argentina goes in Group C. I Argentina igra u grupi C. Jelena, molim. The third team of row 5 is Ivory Coast. Obala Slonovača, treća zemlja petog reda. Sanja. Ivory Coast goes in Group A. I Obala Slonovača igra u grupi A. Molim, Jelena. Voilà. And the last team of row 5 is Japan. Japan, poslednja Japan zemlja goes. iz petog reda. Voilà. And Japan goes in Group Japan igra u B. B Sorry, grupi. Group B. Okay, we have filled the fifth row. Japan, Argentina, Tunis, and Congo. Yes, it was my mistake. I'm sorry to the friends of Congo. So, Kongo. so let's fill out the ABCD. So let's go to the row 4 with the teams of Korea, Spain, Czech Republic, and China. Jelena, let's pick the first team, please. Thank you very much. The first team is Czech Republic. Češka republika, prvi tim, Sorry. četvrtog reda. Czech Republic goes in Group D. Češka igra u grupi D. Jelena. Voilà. So the next team is China. Kina, sljedeći tim. And China goes in I igra u grupi B. B. China goes in Group B. Okay. Next team is Korea. Koreja je sljedeći tim. And Iz četvrtog reda. Korea goes in Group A. I Koreja igra u A grupi. And the last team is team of Spain. And team of Spain goes in Group Posljednja ekipa Španije u četvrtom redu koja igra u grupi C. 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 Okay. Thank you, Elena. Thank you, Sanja. Thank you. Voilà. Voilà. Okay, if we check through, in the row 3,
Korea is in Group A, China in Group B, Spain in Group C, and Czech Republic in Group D. Dušica? Dakle, imamo Koreja, Kina, Španija i Češka Republika. To je grupa A. Grupa B, Kina, Japan, Alžir. Grupa C, Španija, Argentina, Paragvaj. I grupa D, Češka Republika, Tunis i Australija. Malo pre bila moja greška. Dakle, ovako izgleda tabela. Now I invite two famous ladies to help Mr. Leon Kalin in another part of the draw, so draw from the row 2 and 1. Sada pozivam još dve poznate dame koje će pomoći gospodinu Kalinu u izvlačenju dva naredna reda, red, odnosno posude 2 i 1. Ladies and gentlemen, please welcome Ministry of Handball Defense, Ms. Katarina Tomašević, and officially the world's best handball player of all time, Svetlana Ceca Kitić. Dame i gospodo, pozdravite ministarku odbrane rukometa, Katarinu Tomašević i zvanično, naravno, našu najbolju rukometašicu na svetu, svih vremena, Svetlanu Cecu Kitić. Dobar dan, dobrodošle. So, Katarina, last December at Euro 2012, because of your perfect defense, you got the title Minister of Defense. On the following December, will Serbia's defense be as strong as it was? Katarina, prošlog decembra na Euro 2012 zbog svojih odbrana dobila si funkciju ministarke odbrane. Da li će i narednog decembra odbrana Srbije biti tako jaka? Pre svega moram da kažem da mi je čast što sam ponela epitet ministarke odbrane i mogu da obećam da će odbrana biti veoma jaka na narednom svetskom prvenstvu. First of all, I would like to say that I'm honored that I got the title of Minister of Defense, and I promise that Serbian defense will be very strong. Zeca, world's best handball players will once again come to Serbia. Now, important is that for Serbian women's handball and sports in general, is this the way to get the new Ceca one day? So, najbolje svetske rukometašice će doći u Srbiju. Od kakvog je to značaja za srpski ženski rukomet, sport uopšte u Srbiji? Da li je to jedan od puteva da dobijemo neku novu Cecu? Pa sigurno da je ovo veliko takmičenje, jedna velika odgovornost i velika čast kako za sport, tako i za državu. Međutim, imajući u vidu da smo prošle godine bili fenomenalni domaćini, dva velika takmičenja, više sam nego ubeđena da ćemo i ove godine biti odlični domaćini ovog svetskog prvenstva. Any organization of the World Championship is a great honor and a big obligation both to the sport and for the country. Since last year we host two European championships, both men and women. In general, there is no doubt that we as hosts of the World Championship will be great and on the level we were before. I nadam se, nema lepšeg načina nego da se na delu vide najbolje rukometašice sveta. Mislim da će mnoge devojčice posle ovog svetskog prvenstva odlučiti da igraju rukometa. Mislim da je to jedan od načina da dobijemo neke nove i bolje cece. Još jedan put, želela bih dobrodošlicu svim zemljama učesnicama. Dobrodošli u Srbiju, zemlju svetskih i olimpijskih pobednika. There is no better way to popularize handball than to watch the world's best handball players. And I'm sure that after the World Championship in Serbia, many girls will want to play handball, which is the way to get some new Ceca in the future. So at the end, I would like to welcome you in the land of the World Olympic winners. Okay. Let's continue. I think now it's getting a little bit hotter. So we will do the draw for the row 2. In the row 2 are Netherlands, Brazil, Germany, and Poland. Svetlana, molim. Dakle, nastavljamo sa izvlačenjem. Okay. Izvlačenje iz posude broj 2. Okay, let's see. The first team is Germany. And Germany Prva goes. ekipa Nemačke, dakle, u drugom redu, koja će igrati? Germany goes in group U grupi Second team. D.
The second team of the row 2 is Poland. Poljska, druga zemlja u drugom redu. Poland goes in group C. Poljska igra u grupi C. The third team of the row 2 is Netherlands. And Netherlands goes in group A. Holandija u grupi A. Okay, and the last team of the row 2. Thank you. Is Brazil, and Brazil goes in group B. Brazil u grupi B. If we summarize, so Netherlands in group A, Brazil in group B, Poland in group C, and Germany in group D. I will fill up the pots for A, B, C, D. And let's continue with the row 1. Svetlana, please. So in row 1 are Norway, Montenegro, Hungary, and Denmark. The first team is Denmark. Danska, dakle. Denmark goes. Prva zemlja u prvom redu. In group B. I igra u grupi B. The second team of the row 1 is Montenegro. Crna Gora, druga zemlja u prvom redu i igraće u grupi Montenegro goes in group A. A. The third team is Norway. Norveška, treći tim. U prvom redu. Norway goes in group C. I u grupi C igra Norveška. And the last team of the first row is Hungary. Mađarska, poslednja zemlja Hungary u prvom goes, timu, u prvom redu. Mađarska igra u grupi and Hungary goes in group D. D. Just to summarize, first row, group A, Montenegro, group B, Denmark, and group C, Norway, and group D is Hungary. Dušica? And now what we're going to do with row 3, Mr. Kalin? Yes, with the row 3, we will now give the floor and the time to the national team of Serbia to decide in which group Serbia will play. Dušica? And while Serbian experts agree about the group, I would like to introduce to you the first lady of the National Theatre in Belgrade, an opera diva, Suzana Šuvaković-Savić. Dakle, dok se naš stručni štab dogovori u koju će grupu, ja vam najavljujem prvakinju Narodnog pozorišta u Beogradu, opersku divu Suzanu Šuvaković-Savić. Sad idemo, sad to stavimo. Mario Sere
Thank you. And opera diva Suzana Šuvaković-Savić, hvala. So now I call coach of the national team of Serbia, Mr. Saša Bošković, to tell us his decision. Pozivam selektora naše reprezentacije, gospodina Sašu Boškovića, da nam saopšti odluku. Gde će igrati Srbija? Dobar dan svima i pre nego što kažem sa kojom ćemo grupom igrati, u koju ćemo grupu ići, hteo bih da pozdravim ove dame koje su osvojili sve medalje. Šta je ovde medalja? Grupa B. So Serbia will play in Group B. Srbija će igrati u grupi B. Thank you, Mr. Bošković. Hvala, gospodine Boškoviću. So, Mr. Kalin, I think we can finish the draw now. Isto. Evo, gospodine Kalin, mislim sada možemo da završimo konačno izvlačenje. Dakle, treći red, odnosno posuda broj 3. Serbia decided to go in Group B. Let me prepare the other groups for the draw. Jeste, Srbija će dakle igrati u grupi B i ostaju još 3 zemlje u trećem redu da se rasporede. Okay. So we are ready. Pođi sa mnom. Okay. So let's start now with the final act to draw the other teams of row 3. Svetlana. So the second team of row 3 is France. Francuska je drugi tim trećeg reda i francuski tim će igrati u grupi... And France goes in group A. A. So the third team goes in group in the row 3 is Romania. Rumunija takođe u trećem redu igra u grupi... Romania goes in group D. D. And the last team? Poslednja zemlja u The last trećem team redu. is Angola. Angola. Angola goes in... I Angola ide u grupu... Goes in group C. U grupu C. So, ladies and gentlemen, the draw is over. Mr. Kalin, will you read the final results? Gospodin Kalin će vam saopštiti, evo, konačne rezultate kako izgleda raspored zemalja u tabeli. So, in Group A, in the 21st Women World Championships, Serbia will be Montenegro, Netherlands, France, South Korea, and Congo, and Dominican Republic. Dakle, na 21. svetskom šampionatu za žene u rukometu, grupu A sačinjavaju Crna Gora, Holandija, Francuska, Južna Koreja, Kongo i Dominikanska republika. If we go to Group B, in Group B we'll play Denmark, Brazil, Serbia, China, Japan, and Algeria. U grupi B igraće, dakle, Danska, Brazil, Srbija, Kina, Japan i Alžir. Group C, Norway, Poland, Angola, Spain, Argentina, and Paraguay. U grupi C igraju Norveška, Poljska, Angola, Španija, Argentina i Paragvaj. And in Group D, Hungary, Germany, Romania, Czech Republic, Tunisia, and Australia. Grupu D čine Mađarska, Nemačka, Rumunija, Češka republika, Tunis i Australija. So, for me, it remains only to thank you, my dream team on the stage, to help me for the draw, and to pass the floor to Dušica to finalize the draw. Thank you. And thank you. So now I would ask General Manager of the Championship, Mr. Božidar Đurković. Mr. Božidar Đurković will tell us in which city
will Serbia play? Dakle, gospodin Božidar Đurković, generalni menadžer prvenstva, će nam saopštiti u kom gradu će igrati Srbija. Dobar dan i s moje strane. Pre nego što vam kažem gde će igrati Srbija, hteo bih da se zahvalim Vladi Republike Srbije, našem resornom Ministarstvu omladine i sporta, gradonačelnicima svih gradova Beograda, Niša, Zrenjanina i Novog Sada na jednoj punoj podršci koju smo imali i za prethodna 2 evropska prvenstva i za ovo predstojeće svetsko prvenstvo, a zemljama učesnicama da poželim dobrodošlicu i da obećam da ćemo kao i prethodna 2 takmičenja biti dobri organizatori. Srbija će igrati svoje utakmice u Nišu, So Serbia will play in Niš. Gde tradicionalno imamo veliku podršku i nakon toga ćemo saopštiti naravno i ostale gradove domaćine grupama uz male konsultacije. Thank you, Mr. Đurković. Hvala, gospodin Đurkoviću. Kao što ste čuli, Srbija igra u Nišu. Ladies and gentlemen, once again, I would like to remind you that the Women's World Championship will be organized from 6th to 22nd December in Belgrade, Novi Sad, Niš, and Zrenjanin. And Serbia will host the 24 best handball nations of the world. Once again, welcome to Serbia. Dame i gospodo, još jednom vas podsjećamo da je Svetsko prvenstvo za žene se igra u našoj zemlji od 6. do 22. decembra 2013. godine u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Zrenjaninu. Naravno, tom prilikom ugostit ćemo 24 najbolje ekipe sveta. Još jednom, dobrodošli u Srbiju. Hvala najlepše. Odlično je bilo.